Abari kuri emizana y'amashomero ga primary ba Uganda Primary School Sports Association nabo kongera umuhendo gw'emizana ero kuzana ubwa hati kurga hari 5 okubasa kongera imigisha yabeje barya harurengoro kujumbura entaranta zabo. Mukuru w'ikigombe ki William Bwambare yahamya ko bakwija kongera mu imizane y'ubwongoro mu chess hamwe na scrabble hamwe no gwa badminton na table tennis kandi ngweje neje kutandika mwako guru kwijo kongera hampira gwe bigere okubaka handball okwirukanga hamwe na woodball etwire nezano nanya negati buli mwaka tugenda twogera mu mpira mu competition z'emipira mwaka mu twogeddemu mpira gulaita woodball tugongedde mutugeze kulaba abantu bagwagadde abantu bagunyimiddwa tumanya nti tugenda nga twongera kumbalabula naye twagala kwogeramu emizanyo egy'obwongo. Bitu Bwambare najango bakine ekizibu cyo kubura sente ziri kumara okubasa kutebekana sempaka zitandikire kwetabwa mu timu nyinjo ku rugo mu Rubo district mu ihanga no government twire neba yambaho. Twatandika emabega gavumenti badde bayokusente tunomu nekati myaka ebiri ino egenze yeyongerako naye ebizibu bikyali bingi ebizibu byokuba ndi bikyali bingi sente zikyali ntono twadde tulina ekirowoozo ekigamba nti abaana bano bwe baba bakumanya mu champions beno abaana bano babere wamu kubaga kikeererwa kyaffe okuunaitinga abaana bano n'abasomesa. Emizano ya primary umwaka oguhenderero muri yumba hibahayaniro mu board games Bwambare hameze ngo egenzere kurungi bwanyuma yo kwetabwa mu timu ziri kurenga 200 ku rugo mu za district ziri kwinganigana nkaga. Basabye okusiga ab'emubende basaba bagana wetugenda tunatera kureleasinga timu egera kugendayo ekikiwe ku bisaawe ab'Ibanda basaba tugenda kutukayo tulabe abatololo basaba nabe Moroto ne Tololo basaba bya Misinde Ibanda ne Mubende basaba mpira kusamba. Omwaka guru kwija district ziri mu Mubende Ibanda Tororo hamwe na Moroto nazo zishabire kugitebekanisa. Abwa TV West and Aloysius Byamukama. Primary school come on board.